Ehuriro yo kurwanisa za batanduza ba bodaboda Manyurenka Rider Improvement for Decent Employment Project kandi neza kumara amezi 12 ubwo amanera ugataha kuhereza ba bodaboda ukugo kuba kubasakoresa kwe kuma mu kurwanisa za butandu okubahereza ibijwaro n'ingash protective gear hamwe no kuba kubasa kuvuga za bodaboda zabo no junanzwa hatariho kuretaho za butandu twenda aba bodaboda abatukumanya ngo nibo bengi mu town yetu ni Fort Portal basobole kuvuga pikipiki bazoire ebyo kubayamba kurora ngo tibatunga butandwa no baratunga butandwa tiba affected muno tibakutara muno. Ehureje tongozi bwizo baryanyumwe baziyo babire no batekaho president wabo Musya Doreen Kacho aha mukoro gubiro mu Rembo Fort Portal okurigera harakacho abavuji ba bodaboda no bacirizeyo kugumuriza batando mu ihanga ryona kandi ubwe barukweka abantu burizoba so ntwendanka Rotary joining na police na community twakesha butandwa kandi sangire ngo aba bodaboda no batyasingire kutunga butandwa bwingi no bogenda buhinga inamba ya bodaboda abatunire butandwa niyo nyingi so nicho tukomire mu project yenu. Ahansi yehureji abantu bija kutunga za reflector jackets hamwe na za helmet kandi bagaruke basije za zebra crossing zone z'urukushango mu Rembo Fort Portal obuju kurambere beikara omusana gutabatero bagabalizi ba customer no kuranga zebra crossing twazikora kurungi no kubegesa enkore nunge yokozesa obuju abahona nibazagaruka babuzye n'enjero mu bantu baburijo okuba kubasa kwehara za butandu kacha jiro mbijire bya Dr. Richard Obech otwira president kumara umwaka. I must also say that we are so proud that as a club we able to raise money, contribute to the Richard Foundation. Over $5,000 US, that is both in the annual fund and podium class. And I want to thank you so much, our friends, for the support. Amakuraga gasha kwa Jonan Singwirei.